би го направил Собраниски канал да е комичен канал. Ништо не би менувал, само вместо Собраниски канал да пишува, ќе пишува комичен канал. Значи, без обзира што сам кod тебе u Skoplju gost, to iskreno mislim da je to Daniel Kajmakovski. A ja mislim da će on pobediti. I jedini pevač koji je bio sa mnom bio Goran Karan. Goran Karan isto na Padobranec? Da, bio je zajedno sa mnom, spavali smo istoj smo četi bili. Prvo smo popili 10 rakija. Dobro. Onda sam ja bio pokusnik. Така почнуваат и сите мои лоши приказни. Da, to je to. Odatle sve počinje. Da. Studirao sam filmsku režiju, izbačen sam na drugoj godini. Зошто да избрка Кики? Moj film je proglašen studentski film za najgori ikada. Služio kao primer onoga kako ne treba da izgleda. Đoко е прогласен за најлош продуцент ikada, само да знаеш. Đoко, ja i ti ćemo da snimimo i naći ćemo i trećeg kompozitora filmske muzike najgoreg. Ете ти Đoко, се прослави. Zvaću Ramba Amadeusa da mi se pridruži. Inače, ta gitara je upala u more i to je bilo zanimljivo što je upala. Што збориш? Истиов овој Стратокастер? Што го донеле од Богданци? Tako je. Амам бе. Na Мајко 5 metara моја. do Ти dubine. физички гледаш како Стратокастеров ти паѓа у вода. Ja sam spreman, rizikao sam život, skočio sam, spasao sam, u stvari izvukao sam gitaru, pojačalo je ostalo. А појачалото сега е негде таму. Zamisli za jedno 2000 godina kad kaže vidi ovi budale, Crnogorci su imali Толку пари имале. Atlantida. Джоле, многу сакам молови. Voli mol, da on je molski onako lala, klasičan, vojvođanin. Так. Sve polako. Jedan sve. demol. Ne, mi smo loši, baš smo loši. Ušte dosadno, znaš. Njegovi albumi se onako dugo snimaju, a ja sam živčan, ne mogu ja da izdržim to. Не можеш така да чекаш сега ти. Brega je tu jači i Brega mu je mnogo više uradio. Брега работи, а? Бам, договор тогаш кога? Јапански. Како му изгледа еден ден на Чола? Како му изгледа на реалност кога ќе излезе на улица? Што се случува со него? Jedan apsolutno običan čovjek, kad bi ljudi vidjeli gdje on provodi svoj dan, bili bi oduševljeni. On je zaista više u trenerci nego što je u nekom modelu. Uglavnom voli da se druži sa svojim prijateljima i ono što najmanje voli da radi, a to je da peva.